Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ban Bandung, ni bak teput yang mulianya. Kamu rumpuk dengan kamu di dalam acara semapa ataupun mepantun di Aceh TV. Karena dalam suasana mantang Uro Raya, insya-Allah mudah-mudahan katanya ni bak teput yang berbahagianya. Tama-tama kita balah pantun tak pegah ke masalah Uro Raya dan bermacam-macam. Assalamualaikum ayah ngan umi. Salam kamu beri yang tat mulia. Salam bak kamu nyo Uro Raya haji. Kadang ngan umi hana mesti muka. Kamu laki maah pertama sekali. Ayah ngan umi dile yang kakak. Mungkin nak kejanggalan. Haba kamu beri. Maah abi hana mutaja. Ni bak Uro Raya nyo gure bak mentuah. Kamu rumpuk lem luntuan dengan saudara. Getanyo tamu pantun bermacam ulah. Menan gepegah le urung tuha. Bermacam-macam tanyo mepantun wahi tingkulun bah Uro Raya. Pertama sekali tanyo laki maah karena bek tu mah tak pegah apa. Karena lonja urmohnya hana mungkin wahe usulim jiuh lagoina. Dilung nang grolong jiuh hanapan. 60 kilo usubang menyongan banda. Tapi aban merumpuk tina walaupun lun di dalam suasana di dalam TV. Ayah ngan umi tengah pemaah dosa. Mungkin na kejanggalan narit yang iri. Na takit hati yuh tabuh mata. Tanya manusia wahi urakan, penuju Tuhan cit menan rupa. Meyohana di pemaah bak manusia, inongan agam, tente bak Tuhan pemaahana. Tapi alhamdulillah nebeli Tuhan, urongan malam kita yang mendoa, bak wate tawo tinggal. Bak Tuhan, bekna sangkutan atih urung dunia. Putih jamei, putih ban gading, mata jamekling hitam ban baja. Gutanyo manusia wahi aculim lahir dengan batin tamah desa. Karena di dalam suasana Uro Raya maah memaah ayah ngan abi. Dile hai umi kadang na yang kakak. Pulam na ane. Serta dengan abi tinte adik ti tamah desa. Menyohana ke pemaah desa ba abi. Tanyo adik ti han tenang udip lam dunia. Pemangan ayah bergembira tajan. Menancit macam ban bandum saudara. Dan mejak bak Uro Raya nyo. Dan nyo hayado jak maah desa. Alhamdulillah wahai tengkudoh. Supaya getanyo. Kaglih anggota. Kaglih anggota wahai urakan hana le meninggan berlumbur dosa. Mam nyo telefon bak ulun tuan. Silakan gure nemui mungkin yang kana. Nekalan nemui bak jaro ulung tuan tinampas pasang netegan angka. Bek mentalah netegan wahi usubang. Ngau ulung tuan hanjit pegahaba. Tapi mio kapah netegan wahi urakan nyon menyan ke macam orang rupa. Alhamdulillah wahi urakan. Urongan malam tanyo mendoa. Dari bulan puasa dile bulan Ramadan. Sehingga Uro Raya onlinyan menanti rupa. Katu Uro Raya haji nebeli Tuhan. Nyo uro korban. Tayo manusia. Yang ladum urung tengku mutuah. Na gejuk terdekah korban ubi raya. Jak tulung fakir pemangan ayah. Yang gejuk terdekah wahai saudara. Urung-urung fakir yang hana bloti. Wahai abi uro mak megang gepena. Tapi aban geberi hakikah. Aban geberi kurban wahi abi. Tinakah tapuwati bandung saudara. Baik pun urung gatin an yatin pi geberi. Menan ke dali tak rupa. Baru katenang ayah ngan nabi. Karena kanati urung tangga. Karena wate mak megang tanyo di Aceh. Bandung butaheh nyanti nyan benar. Meyohanati urung megang wahi urakan. Tantang cik kiban. menan ke rupa.
dikendi rumpo rumah lain wahai urakan. Mutaboh ti panggang menjiblo hana. Padahal hana ngon tablo wahai usud bang. Karena munan macam. Karena ino tutah hanaban. Tami tawang atih permukaan dunia. Nam temung tekit seala kadar kaglah hajubang sampri ngon tira. Ka hana ngon tablo bru, hana ngon tablo pitang. Munan sit macam otak Eropa. Mamiona tak kerja wahai usubang. Yang tanya hana kelaparan rezeki kana. Mio kana rezeki ni Tuhan. Yang kamangat subang tanya kerja. Tapi mio hana ladum urung cik duk mantang wahai urakan. Tu di hanaban otak Eropa. Bak jamu jaga tinan hai subang. Gaduh merentam bak pegahaba. Pegahaba luar nanggro. Tapi tip urang mena rupa. Tajak urmoh wahai tingkuro. Dah tanya bak minum tapu hana. Tirang nyemprim tiga tengah beliau. Yang bak pegah hayado abah teruk Amerika. Menan ke rupa otak ujino. Getanya tengguro raya pegah abah. Oleh sebabnya wahai tengguro. Pujuk telefon. Nyamin. Menyun telefon bak ulun tuan. Silakan gure. Nyempat nemui pikana. Yan. Nyo ada puncak. Nyo ada puncak bunda alun tayang je kagak bapingan tabah ubi raya. Gunung Gurute tengke keluang. Pulau Gli tabang tengke kurung raya. Megoh metangkup pulau keluang. Manteng luntuan lam layu kasya. Kadang ni kena pegah ngau luntuan. Silakan gure. Ni sambung haba. Haba mempantun. Berupa nadam. Lain bermacam-macam. Otang rupa. Wahai bunda yang tak don tayang. Nijak laju rejang baik lemah pakai kamera. Nijak ikut dah ni. Yan, hana hambalang. Han, terserah yang menan ke macam. Muno ke contoh wahai urakan. Sorry teladan kepada manusia. Landal jom jino otak ulam malam. Tapi hacuban cukup buat kerja. Nyo pekakah jamun watia megoblang. Yan, sini kalian hacuban. Nyo bud indah tu maja. Mehan hanangan ke pemata umong di leta bojan. Meka lagi nyo kenderaan. Gesipta le maja. Sehingga jino tino bat TV. Nyo kana ka gepuduk tino hasyubang. Nyo perbuatan yuh jamun purba. Tapi alhamdulillah neberi Tuhan mata umong abuh hubina. Nya jino ngamutin wahai hasyubang. Dia kala ela macam yang menarupa. Nyo katilo hanu tini empat. Wahai hasyubang nyan. Leunyan terpatang muna barupa. Tino tak sulok laju lerjang. Tapi hajubang oleh keribang rupa nyan. Nyo anak seru. Wahai ucubang. Untuk gebal lerjang dalam belang raya. Oleh gemu'u ngalemu agam. Nyan oleh gemu'u ngalemu agam gu tarik rejang. Umong le kata. Nyo katan tiut umong wahai ucubang supaya rejang kaji tak pula. Tapi mahanya tantiut umang wahai ucubang yang payah hanaban. Satu mula. Maka lagak pada dilai dalam belang. Tikuh hacibang mentapu hana. Nyo gebuh nyo langa wahai ucubang. Nya nyo mata awai. Bak mani darah. Nyo seru wahai ucubang. Ngam putari belang. Tino lam dunia. Mungkin dilai wahai urakan Pak Nabi Adam ke menurupa. Tapi teruk bak manusia menuh je urai. Dom yang carang. Nek getanyo dilai yuh tabuh mata. Nyo ge kenyuk langa. Nyo yuk wahai ucubang. Gepeduk rejang bak lemau darah. Yang tinan bak taku laju di rejang jihu dalam belang abe hubina. Yang kemudian nyo talolehi. Gepeduk diuk lemau, diuk taku lemau wahai urakan. Ji tarik dalam belang bermacam rupa. Yang sehingga ketangkut tino laju bak langai. Gemuu rejang dalam belang raya. Gepula padi laju yuh mata awai. Oleh hajubang indah tu maja. Meno yang gepegat. Yuh mata awai. Memang nyo ciptaan tabuh bud urung tuha. Menyo bak getanyo wahai urakan. Payah hanaban. Watet. Sehingga abih roh umang duman tabuhyan. Jitimoh bak ngam abih hubina. Tapi menyo bud urung jamun bud urung awai. Wahai ucubang meno kerupa. Karena hana malah-malah yuh jamun ni bak matanyan. Gemuk dalam belangan kebu darah. Ladum na ngelemo wahai urakan. Bermacam-macam wahai saudara. Mana gemungan kami yo mata Nabi Adam.
Yang jino haji bang yang kan tehna. Karena kami ubit tak bayu jubang. Mapakiri ba macam tarik langa. Mamuyo bayo langa. Walaupun kami agam. Di tinan haji bang mupatir na. Tapi muyo bak kebu ataupun bak lemau yang jantan yang ka tinte mata belang tinte ubena. Alhamdulillah rahmat inongan agam beri. Taba lun piuh tiat dile hai tengku telutan. Untuk onlinyan lun tamang. Terima.